Inkomo zikababa zadliwa ipisi. Inkomo zikababa zadliwa ipisi. Inkomo zikababa zadliwa ipisi. Inkomo zikababa zadliwa ipisi. Inkomo zikababa zadla umhawu. Inkomo zikababa Mntwanami, nanzi inkomo kwaMahlangu ngizikhombela lapho. Ukhaliphile mntwanami. Lotshani, bizo lami ngingulungile Mabhena. Namhlanje sike akhe sikhumbuzaneni ngomnqopho ukuthi lokha abentazana nababuya ngemlanjeni nababane bajamile lapha baba usomnyanya baba unomnyanya ukuthi vane kuhle kuhle kufuneka ini. Ngoba sikhamba siyalahleka namhlanje sithola abobaba nakufanele ukuthi banikele umntwana isibusi nofana bathiyele umntwana inkomo zakhe zelobolo bangamthiyeli kodwa bamtshela ukuthi abuyele esikolweni. Isikhathesa la abobaba bajama khona bazokuthi nasi ikomo engihlabisa yona mntwanami akusiso isikhathi sokuthi nitshele umntwana ukuthi abuyele esikolweni ayokufunda. Sikhathi sokuthi nivumele abezimu baphe umntwana isibusiso somendo. Angitsho vele ukuthomba it's a ritual noma ngithi yingoma enhance ifertility yomntazana nofana yomfazi evula umendo. Manje ke angithi mina umntwana akho ungamtshela ukuthi abuyele esikolweni. Into ehle na uyenza ngesikhathi ekungasiso iba yimbi. Sikhona isikhathi sokuthi umntwana akuhlala naye phasi umkhumbuze ukuthi phela mntwanami njengombana uzibona sowuthombile nje akutsho ukuthi wena sowumfazi. Ngiba ukuthi ubuyele esikolweni uyokufunda ube nemali zakho. Lapha ngesikhathesa navane abentazana bajame ngani akusiso isikhathi sokutshela umntwana ukuthi abuyele esikolweni. Ingakho nencwadi awuyiphathi. Asikho isikhathi sokuthi umntwana umkhumbuze ngokuthi aye university. Kuhle kuhle into ekufanele ukuthi abobaba bayenze ehlangothini labo umma nakaqeda ukumbonga umntwana wakhe ukuthi amthiyele inkomo zakhe zelebolo ukuthi amvulele. Ukhaliphile mntwanami. Lalela ke mntwanami, inkomo zakho nanziya kwaMthweni nofana nanziya kwaMahlangu ngizikhombela lapho mntwanami. Ngiyayikhumbula ikulumo leyo. Kuba yini ngasayitsho bobaba? Ilahleke nayifikaphi? Ngisakuthi abantwana bazokupreka. Umntwana omncane vele akathonjiswa. Unana vele akathonjiswa. Begodwa nangabe wena uyayithemba ifundiso yakho ukuthi umntwana uzokuhamba nayo. Then akumelanga ukuthi uthuke ukuthi umntwana angaqina sekenza ezinye izinto. Mntwanami, nanzi inkomo zakho. Ngizikhomba kwaKabini, ngiyazikhombela. Iyephi ikulumo leyo? Ngombana ibuloyi, ibuthakathi. Yikulumo ekufanele ngathana niyayikhafula inkomo zelobolo zikhona ukuthiyela. Lemsingi ikulumo eyenza nofana evuma ukuthi ngelinye ilanga kukokode abantu kwakho. Kokode abantu bathi sizokubawa umalukazana. Leso sikhathi leso kusuka bezimu bafikile bazokunikela umntwana umphako wakhe okumumendo. Manje nawufikako wena ephasini lenyama ungayenzi into lebekose ongathana uyayenza abezimu akhonakala ukuthi bangamnikela lokho ebefanele ukuthi bamnikele khona. Enye nenye into epilweni ibalanced. Into yenzeke bezimini ephasini lomoya libuye iyenzeke kithi ephasini lenyama bese ba balanced. Nakwenzeka ukuthi ephasini lenyama into ethizi iyenzeka kodwa ephasini lomoya ayikenzeki. Then into leyo iyenzani iyafaila ayiphasi. O vice versa. Nangabe bezimu bayafika ngesikhathi esithize kufanele ukuthi baphethe into ethize kodwa thina ephasini lenyama asinamfanelo asikazimiseli into leyo yonke iyafaila.
manje bengithi nginikhumbuza ukuthi kuhle indima edlalwa bobaba lokho umntwana nakathombako nase babiza bentazana ukuthi somnyanya sibawusondele. Indima yakho ukuthi umntwana uzomthiyela umendo. Umntwana usuke sekagwabile, umntwana usuke sekamndazana. Iyakapheli kusazokuhlutshula kwenziweni kodwa usuke sekatholile lento befanele ayithole. Nje kusele kuphi ngakubaba ukuthi amnikele ini umendo. Manje ngaba kuhleke ukuthi nasingayikhumbula into le silise indaba yokutshela nofana yokuthiya ifundo kwangathi ekugcineni ifundo ngiyeqhakatheke okukhulu ukudlula ezinye zezinto zesintu nofana impilo yomntwana. Sizokuba khona isikhathi ungasenza isikhathi sokuthi uhlale nomntwana wakho umqoqele nofana umyalo ukuthi abuyele esikolweni. Lesa sikhathi lesa akusiso ngombana nomntwana wakho omlisa wathi nakabuya ngendabeni na umkhombisa ikomo akhambe ayenze ayoyikhomba akhange umtshela ukuthi abuyele esikolweni. Akhange akusisikhathi sokuthi umtshela abuyele esikolweni. Isikhathi sokumkhumbuza ukuthi nje ulisokana unama responsibilities kusokuthi akhamba yokusebenza azokwazi ukuthenga ezinye inkomo avuse umuzi wekhabo. Akusisikhathi sokuthi umtshele ukuthi bashaye esikolweni. Yihle into yesikolo kwathina sifundile kwamina ngifundile kodwana asihlukaniseni ukuthi nasiphetha isinto singafuni ukusifaka hlangana nezinyo zezinto zempilo. Uthola ukuthi sekucompromiseka okuthize kwesintu. Isintu kuhle asihlangani nezinye izinto, asihlangani nenye into ye-Western that has to do with Western traditions or Western ideologies. Asihlangani nesikhuwa isintu. Once wena uthatha into yesikhuwa wafuna ukuyifaka ikhona into ezokujama. Manje asiphetheni isintu ngaphandle kokufaka izinto ezingafunekiko bese ubuye usakhe isikhathi sokuthi wena into leyo ithandako yesikolo nofana yesikhuwa uyifake ngaphakathi njalo uyinikele umntwana wakho uyenzele isikhathi iyodwa ungayifaki ngaphasi kwesintu ngoba niqhina nilibala nikhohlwe ukuphetha umthetho. Umthetho uthi umntwana uthiyelwa inkomo zelobolo ngekomo le omhlabisa yona. Kungakho wena nabomnakwenu kufanele ukuthi nize ngaphambili nimthiyele yona. Ayithiya ngubamkhulu, ayithiwa ngumzala, ayithiya ngumnakwabo, ithiywa bobaba. Umnakwabo umnikele imbuzi yomhlonyana izolo kwakhona. Nayo imbuzi yomhlonyana inendima ethize eyidlalako. Sokhuluma ngayo ngelinye ilanga. Ngiyathokoza. Ningakhohlwa ukusubscribe ku YouTube. Ngizonibalekela ku TikTok ngikhambe ngiye ku YouTube ngoba ngifuna ukuza ku YouTube.